Wana nagaba jaba Wena Wemrabi Mutinu chisboy na piana Okote makauti Yeah What's so Zwakale ukuthi inkomo lezi ezazaziwa ukuthi zazifohlile isibaso ke zangena emasimini kamakhelwane zazingafohlanga zazivuleliwe isikomba salo mama bathi lesikomba sesikambe sayiqoqela umngane wasomngane wahamba wayiqoqela umngane lolu daba lohamba lokho lunjalo lwazofika kithi ngapha eGoli lomunye umfowethu engidala lapha eGoli ngumakhelwane ngale ekhaya onguye la sediscover ukuthi une same problem njengami ngonkosikazi wakhe ngale ekhaya ukanya unkosikazi wami unesikombe ezimbili unesinyo kambesela lakiso out bese kusithi bese siyiso sizenzela mathandeni emzini wami wathi yena lo ndoda mhleza gcina ukulala emzini wami watshela unkosikazi wami ukuthi yena ngakazazela abantu ambama ngoba endaweni zakhe esitsho ikhuluma amanga ngoba sekhulume le best friend unkosikazi wami ngunkosikazi kamakhelwane ngale bavumelana ukuthi sebezatsha lo mama ngokwami izithele sebekhulume bavumelana banikezana usuku kanye lesikhathi konke le ndawo lapho abazahlangana khona wavuka kusasa kwangikhona umama lo ejabule kakhulu ebobothekela ngaphakathi imini yonke ngapha lo nkosikazi wami labo abamaziyo bathi wayejabule kakhulu ngumuntu ojabulela ukuthi uzake eyibona lesi siyisikhomba sakho osibona nzima ngenxa yalo baba onguye sezenzela ungathanda emzini wami kanti naye lo ndoda abamaziyo bathi bambone ezitolo ebiza utshwala phasi naphezulu umuntu ojabulela ukuthi intambo yami yabe sesikhundleni esitsha nyuka sezichayile isikhathi lezo babevumelane ngazo ukuthi bazahlangana ngazo sesuka esitolo sesiya lapho babevumelane khona ukuthi bazahlangana khona siyathola lo mama semlinde kakhulu laye waze wadlulela phambili njengomuntu wayevele la engazibekanga phansi yikufika kwakhe lo babechayi bumper number 1 wasedlulela phambili secabanga emzini wami lapho sevule khona istage sekwayini uthi emakafika emzini wami wathola unkosikazi wami la engiyeko njengomuntu vele emtshela ukuthi kasoze abe khona ngalelo langa yikuphinda futhi echayi bumper number 2 wasedlulela phambili lokho lemicabanga engapheliyo lo ndoda wasecabanga ukuthi ungona avulela inkomo esibayeni ezifake emasimini alo mama onguye kade evumela into uzalala khona kanti ngokunjalo abantu bevese bemqaphelile ukuthi njengoba lokho ebhoda ngomuzi ufuna ukwenzani uthe mayethi yazama ukuthi yavulela inkomo ethi yazifake emasimini alo mama wathola nsanti abantu sebemkhangile ngapha la ngapha wathi yazama ukubaleka ebuyela emuva kungasabalekeli waqhubeke lokho ebaleke dawu lapha phakathi kwamasimu iqonde empumalanga ezama ukucima ubufakazi kusenjalo kwavuka wonke umuntu kulowo muzi wathola sana ukuthi kushota umuntu oyedwa baqhubekela phambili bezama ukubisela inkomo emuva ukuthi bezifake esipayeni bathe befika emzini wami lakho bathonsa ukuthi kushota umuntu oyedwa bathi mabethi bacheka isikhathi bathonsa ukuthi izidlanda khona bona bo-3:30 to 4 isikhathi zama-U10 wasefikile wami unkosikazi uthe makati uyacheka wathonsa ukuthi kulapho sazibani labo nazibani wahle wazitshela ukuthi hhayi kusho ukuthi kufiwe egijima fast engena endlini efike etshentshe impahla uthe makati kade ukutshentsha kwegijima straight eqonde ebantwini kodwa vele lokho lo mcabanga ukuthi hhayi kusho ukuthi kufiwe wabona kufanele ukuthi kungcole evale ngomkhosi wahle waqayisa ukuhlaba umkhosi uzabuza kanjalo ukuthi sevuka intshona indaba leyo ngikhuluma nje kunjalo imini ilingemina angikwazi manje uyofika ekhaya ngiyofika ngithathe siphi isinqumo abafana bonke sebedlalela khona umuzi wami usupenduka inkundla yogwayi kodwa mina phemugwayi alihlonitshwe yini abafana bami umuzi wami usujikile x-ray yogwayi yababona
babona badelela laba bafana badeli babona badeliwe laba bafana badeli labafana basezwe isonke njo angihlonishwe yini labafana babo musi wamusi jiki x-ray yokwayi abafana bakasabadlalela khona umuzi wamusupenduka inkundla yokwayi kodwa mina mbemugwayi angihlonitshwe mama wabantu babo umuzi wamusi jiki x-ray yokwayi uyababona badelela labo bafana badakiwe uyababona badakiwe labo bafana badelela labafana basezwe isonke ndobo angihlonitshwe mama wabantu babo umuzi wamusi jiki x-ray yokwayi solo machuani kisiyo yami yona ibuhlungu angasimhlanywa fika lekaya sofika thathe sibhese ngqobo umoya wami wona ubuhlungu usazozisolo masayi usazozisolo magolide kisiyo yami yona ibuhlungu angasimhlanywa fika lekaya sofika thathe sibhese ngqobo umoya wami wona ubuhlungu usazozisolo magodona Womrabi, utini utispoila pana, okote matlauti fwana. Wena, shamba, shamba, shamba babani, shamba, 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 shamba babani, shaya, 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 shaya babani, pizza, 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 pizza babani, shaya, shaya, shaya babani, shaya, shaya. Wote nonyaka sema shaya babana. Shamba babani, shaya, shaya, shaya babani, shaya. Wasarulu, sewataramba kunyaka ngesabobo. Wena. Bayifakaza abafana bamuko break record omswahla nabo sigondo simbanje kanye nabo makhangela wesitomake ezinkulu bathi hayi sakufana hayi ezakala lapha ikhona